Daktari Judy Kawira ure orungamirite rwangi rwa kurwana ndwa cia kimumbire nicio gender based violence aja kaunti Meru na atarireti arandwa ije kinyeta kiara kiri mamra ja utherija kweja no tungata bamwire jaraja karikite nkobo Kawira ugite ndwa cia kimwire kana physical violence iri na gicunci kia 36 kumakirigana ndano ciari gicunci gia 19 kumakirigana na winyangania kiwendo gicunci kia 16 kumakirigana. Kuringana na Daktari Judy Kawira urane mubangano wa GBV aja kaunti ya Meru na ugite ndwa cia kimusha ja Meru ne ciukirite na gicunci kia 36 kumakirigana thina cia kwinyangwa kiwendo nacio cigiukira na gicunci gia 16 kumakirigana na ntano ciana bari nacio cigiukira na gicunci gia 15 kumakirigana. Yotegera dene ya statistics ya Meru indicators cionde ciere iguru ria national indicators area especially the physical violence Meru County to 36%, national to 34%, sexual violence to 16%, national 13%, FGM to 19%, national 15%, na werio tegera indicators icionde nigo kwira thinera nene twino indene community ri. Judy uro kwaragia kagite ne karakanisa ya Wodavest Nkubu igukari na kampu ya kwaya no tungata bamwiri botheri kidike ni kia Shaban Nkubu na ugite turare Southiment ni rithiri ritongeretie na namba ine ni riguru ya murimo jwa timbi. Southiment specifically ara Wodavest yetherere Nkubu nethiritwe itongeretie na cases cia timbi na kwina kinya gite itongeretie na teenage pregnancy. Kwa hivyo twina thina imbingi muno ndene county yetu. Kini negikiala mwingi jogo chumeretie bunene kuthimirwa mirimo mwanya ire okinya nyimba timbi ya metho mukingo na ingi kathumba aria bangania ba mubango jo baugite no kanisa ikugedia gutetheria mwingi ukandana na mirimo ije irinjire moya kanisa gucokia njara nturene iri kwerewa mirimo ira bamba kuthambe nayo na kinya gutetheria no through kana ukurukira ome wa madaktari barabe kansene yetu na baraba itangugi county ya Meru kumenya uria baomba kona ndawa cia mirimo eu ibwega kuthugania na ata ya kanisa bombo twika kitharimo ndene community ira bweneo nontu kanisa ni thera yena crowd nene. Kwa hivyo kanisa ni bati uswanjira ya gutethia county kenda yomba kwithirwa yena antu ba kuendelea bwega na kinya kwithirwa kuhakikisha economic value ya county yetu ita interfered with. Kuma Nkubu gicigo mbunge kia Southiment nke report ratito cia wero weekendi rea kwa rietwa ni Mutuge Kare.